Vale, va, listo. Hasiko gara? Bai. Lehenengoko puntua... Bakatu. Bila zuzenean. Gabon, abigazenari, eta bai etzien kolete eta zauzenari. Gaierrena badeku, gaio egin dauzin puntu, hori gatarte, gaur beste zein, lau mosimio eta 10. Eta gaur egun berezidadez, gaini milu eta tornilien bai, horre emakubien egune, eta duen eskolen egune. Badolo zaren, irati batine, berada, berdintasun eta parte hartze arloko ardura dune. Eta Iñigo Magola Golketzea, eta Euskategiko presidentie, eta bai, turismo eta merkataritza arloko ardura dune. Bueno, betiko lehen beste barik, hasiera montako. Errazpenik ematen ez duen zatia, gobernu organoen jarraipena eta kontrola. Lehenengoko puntua, 2020ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpen instituzionala. Irakurriko dut, ezta? Zuk, Joden horreli, abendu hiru Euskararen egun. Adierazpen. 2020ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpen. Euskara aurrera bide. Gizarte euskaraz bizi benetzea helburu. Inoiz inor pentsatuko zukeen eran jo gaitu gaitzak, beste horren beste gaitzaren ondorio. Mundu osoak, gizarte guztiak, egitura guztiak, pertsona guztiok jarri gaitu geure benetako neurrian aurrean, buruz buru. Kupidari gabe utzi du agerian ahaztu nahi genurren zerran. Zaurgarriak gara, zaurituta gaude. Erantzukizunaren bidetik heldu diogu erronkari. Denon, indarrak batuz. Baina baitakigu ez dagoela beste irtenbide. Euskararen hiztun elkarteak ere sufritu du pandemiaren gain, bereziki erabilera maiz. Zentzu horretan, erakunde publikoen konpromisoa sendoa eta egindako lana handi izanagatik ere, ezin izan diogu nahi bezala erantzun. Euskaldunok, baina, ezin dugu ahaztu baderak pentsosko elkarteen bat, gizarte ahalegin, iztel eta miresgarri horren osagai ezinbestekoa eta gure eskusoirik dagoen. Euskaraz egin behar diogu aurren mundu mailako krisari. Euskaraz egin behar dugu ilunpetik arregira eramango gaituen bidean. Euskaraz sendotuko gara, euskaraz sendotuko dugu geure gizarte. Euskaraz desarkatuko ditugu mundu osoko gizakiak bat garela. Euskaraz bat mundu osoari. Horixe da euskaldunok, neurri batean edo bestean euskaraz bizikaren munduko herritarrak alegia, euskara gero eta gehiagorekin eta gehiagotan erabiliz gizagarapenari egiten diogun ekarri. Gizarte kudeaketa aurreratuari gaineratzen diogun balioerantz. Banakaritzen diogu jakina euskaraz gero eta gehiago bizitzeko konpromisoa. Nahita ezko zutabea baita norberaren eginal hori edozein aurrerabidetan oso bereziki gizarte prozesu konplexuan eta hori zera euskara biziberritzea helburu duena ere. Gizarte konplexu bat, eta osagai ugari duen. Ongi dago hori mundu osoko euskaldun. Badakigu, bestak beste, euskaldunok euskararen hiztun elkartea osatzen dugu. Eta euskaraldean norberaren erabakimenetik abiatzen dela euskara gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzerakoan inguruan hain batetan sortzen dizkigun oztopoak gainditzeko bulka. Badakigu era berean ezinbesteko dugula elkarrengana biltzen gaituen bulkada ere. Norabide biko vektora baita euskara eta euskaldunok biltzen gaitu. Euskarak herri egiten gaitu. Euskal hiztunok komunitatea egiten du euskara orainaren eta etorkizunaren hizkuntza. Bide batetik
Bide horretatik, heldu zaizkio beti euskarari aurrerapauso egin. Norberaren eta gizartearen konpromisoak zentuz hartzeko. Uneko behar izan euskaraz erantzuteko erabaki sendotik etorkizunerako bidea euskaraz solatzeko euskal instituzioak gizartean eta gutariko bakoitzak egindako. Euskaraldiak eskaintzen digu aurten berriz ere zailtasunak aukera bilakatzeko abagune, krisia aukera bihurtzeko lanabez. Ingurumari aldrebezean dator ezbairik gabe aurten du, eta horrek areagotu egingo du guztien eta bakoitzaren konpromisoaren balio, administrazio eta erakunde publikoena barnean. Aurtengoan, balio berezi batez apinduko da, ahoa bizi, belarria prest eta bihotzak hartu dugun guztienekin. Aurtengoan inoiz baino erabakigarriagoa izango da euskararekiko gertutasunezko keinu praktiko oro, euskal hiztunongandik zein euskararen zabalkundean erdaretatik lagundu nahi dutenengatik datorrela egin. Izan nahi berezi batez jantziko da urtean ezinbestez, euskara gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzeko alegin. Egokitu zaigun atakalarritik ateratzeko erabakiari euskaraz ateratzearen ezinbestekotasuna erantziko diogun euskal hiztun naiz, euskararen lagun hori. Izan ere, bagenekien euskaraz etorrela gero, euskaraz ere mintzo dela etorkizuna. Eta aurten beste zerbait ikasi dugu. Egoera zailetatik ateratzeko eginalean lagungarri dugu euskara, bide lagun ezinbeste. Krisialditik sendoago ateratzea helburu dugun honetan, erabil dezagun euskara ere aurrera egiteko lanabez gisa. Euskaraz biziberritu behar dugulako gero izartea, euskararen ahotsa zor dugulako munduari, euskaraz gelako munduko herritar, eta euskara aurrera bidea dela. Hauze da, eudelen adostako adierazpena, eta gaur, azotuko honetan, biltzeko bakrek esan, horren dela bostekuna zera euskara dize, abentuak laure irauten dabela, badakigule, momentu oso beretzik eta gor baten gauzela, eta despuetan adierazpen moden, on momentu batean balore gehiago moten dauzegu, jende egiten den alineari, euskara danon ahotan gehiagotan mantetzen. Esan daitxe, euskaraldeko iratzen egun honetan, gitarra bat ikala, erakunde ezberdinik hartzen dela parte horretan, dola barne, eta danonetatik, munditik usatu, herritarari euskaraldiko egun honetan, euskari bultza bat emoteko, eta abenduen lautik aurrera euskaldi izan dago, alegin horregaz. Arratsaldean, guk bat izan dugu zen ez manera, baina bai aurretuko gure dugu testu bat adierazteko. Osoko bilkura honetarako deialdize jaso arte ez dugu adierazten hemen barririk eduki. Ez dugu beraz etrapenik egiteko testu altu baterako tarterik eduki. Kasu honetan pasea, baina uste dugu haringo pasea izan dela, adierazpenak ez dela igual lekuko irakurketa edo erranketa bat ditzen. Hau da, minimotara joten dela iruditzen jako. Igual, herriko errealiadari larrei erreparatu bari. Badakiguna erretzen gaizek danon interesekoa direla eta danontzako direla garantitzuek. Eta horregaitzik uste dugu, askotan lanketa hori biarra dela. Kasu honetan euskeria da, eta euskerien hau ere Gerniken edo Euskal Autonomia Erkidegoko beste herri edo hiri baten ez da berdinek. Eta beraz, balak hartu behar da zen konpromisoak ez direzetan berdinek izan, edo ez duk izan beharko. Horregaitzik irutiako garrantzitsue, zetza honek urbiltzen dozen egin, keri egote gazte batzuk harina hon batu, eta ikusteko trateko da gai horren egoeri ezin da nahi zen. Identifiketako utzunik ondo zen, zer esan dagoen, eta danon artien diseinetako horrein antzun artien plana. Eta hori dana jasoko da den adierazpena sortu eta danon artien adostu bat izateko. Adierazpen, beste kasuetako ez da ditzen, ze kasuri buruzaren zaren, beste nazioartekoa, adierazpen instituzional batzuen kasuen ez dakit. Baina honetan berezize, udaletzi daun gara atzetik, oitxura den legez, horrek urtetan izkustarago zinotzik urte bat eta piku dara bat. Eta horiko oituri da, bestarro bat, horreko legalizm gai, normalin ontzat hartu da beti eudeleko adierazpena. Eudeleko adierazpena egon gara eskatzen, ionen azikeratik. Horren adibide da, pasan azkenean, presuen dara magu zein hor ezan biztenaz, egon nintzen, esan ez, seguruena, aurten Euskaraldia, abenduak lauan bukatzen dalez, jaso dugu esan, abenduan
hiruen ez zara egongo adierazpen instituzionalik seguru. Ondorez, horren kontu, monotzen hori azan egin ez da lagongo, gai ordena, etzen danien, ez bada adierazpen instituzionalik, ez dugu aurrez ikusi, edo aurrez eskatu dut. Eltzen bada, abizeko dut. Nahi dut ezan, adierazpen instituzional hau, e-mail hau, jaso dugu, ostira nien. Behiak izerak izun modan, ostira legorrizimo nahi dure baina egin hau errorezizak, eta jaso dugu, eta inigorik kontu monatzen zegir. Ni beste adierazpenak ez dakit, baina eusuraren kasuen, azetik egon gara. Eta horren proba, eta duten albergatik ditu. Bale? Bakatu, planan inguruen, euskararen plana dekogu, osoko bilko honetan onartu zen, 2019 zen, eta lau urtonetan planari garatzen egon gara ganien, eta segurazki gametik urte betera dobide urrengo planaren eraketan hasiko gara. Endorizoz, plana. Gure biharra da, aldan eta horretoen planari garatzie, ikusten, kontu zerbitza hori gauzen egoetu. Digo, resultzu bai esan dut. Bueno, dau, eutelen onartu dut. Eutelen dauz talde politiko guztitzen. Eta orokorrien Euskararen guztireko ekartu edo adierazpen bada, gu horreri ekarpen agertzen nik ez dut ikusten. Zer diozu, nok hartu dut talde politiko guztiak hartu dut, eutelen dauz ordezkarizien, hori adierazpen. Mensaje siendo berdine, gainen, Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian. Ez logikoa da, nire batzutik entzeki, ekarpenak horretik ez, zeunartu duetan da. Bigarren puntua, azken batzarretik gaur arte mandako dekretuen gorri imotea, 629 zenbakitik, zehazkion zerbatze erakuteko eta dekretu zantzaldia, eta zuten la última sesión, de 639 biraliarekin batera. Gaia, ondoren galderaketa erreguak kultura pasatu horretik, hasiko gara amosenekin, ondo baliatzen zuen, alkateak aurreatu dituen puntu guztiak, oneritzia emango duzue guztiei, sartzeko urgentzia dute adierazteko, ados zauzien guztiak, puntu guztiekin, bai, etxean zauzena, guztiak alde? Bai. Agarra da, Vale, lehenengoa, Jose Mari, hilabetetakoa, esan da? Bai. Hilabete eta sindikatuek zen mozinio proposamen bat, orduan idazkalduak egiten badau, horratu alizateko. Arratzalean, argitzearen hau ez da EH Bilduak presten duen mozinio edo eskari bat. Hau gernikalumoko langileak garen demondatzaileak lab eta era sindikatuak. Ez da gurea, baina legeak aginduta udalbatzatik kanpoko norbaitek mozinio bat edo eskari bat aurkezten dagoen udalbatzera, talde politiko batek kargu egin behar du edo kargu egin behar du irakurri eta aurkeztu balizak. Alordan irakurri ingo dut geldek bidalita. Gernikalumoko udalari 2009ko apirilaren 17ko 2009ko sententzia betetzeko eskaera. 2018ko apirilean udaletxeko 26 langilek epaitegietara jo genuen 2017ko abenduan udalbatzan onartutako lanpostuen balorazioa ezartzen zuen puntuazio desberdintasuna salatzen. Balorazioak lanpostuen puntuazioak balio desberdina zuela agerian utzi zuen, aspalditik zetorren desoreka agerian utzi. Epaileak 2019ko apirilearen 17an urtebeteko prozesuaren ostean puntuaren balioa berdina izan behar zuela erabaki zuen. Por consartean, así las cosas, las alegaciones de los recurrentes han de ser estimadas desde el momento en que la aplicación de la fórmula aplicada, haya sido o no pactada con las fuerzas sindicales, introduce desigualdades que no se justifican de forma objetiva, al contemplar distintas consecuencias jurídicas, la remuneración por punto, a situaciones que debían ser idénticas, ya que la finalidad de llevar a cabo una valoración de puestos de trabajo
es precisamente la de adjudicar a cada uno una puntuación conforme a criterios objetivos. Y tras la obtención del coeficiente correspondiente, dotar a cada punto con igual remuneración y, en su consecuencia, remunerar con mayor o menor dinero cada complemento específico con arreglo a la puntuación obtenida, pero no por el valor del punto, que ha de ser siempre el mismo. Urtebete zuen udala epailearen ebazpena betetzeko eta epea apirilean bete zen. Hau da, pandemia hasi eta 10 hilabete izan zituela udalak sententzia gauzatzen. Baina oraindik hemen gaude. 7 hilabete pasa dira sententzia beteta egon behar zuenetik. Eta negoziazio mailak, ez bestelako batzordeak, deitzen ez direnez, ez dugu aukerarik gai hau inora eramateko. Hori dela eta honako hau eskaeratzera gatoz. Udalbatzak langileria sailari sententzia betetzeko eskarea egiten. Horretarako epe batzuk zehaztu. 15 egunetan negoziazio maila deitu eta sindikatuei proposamen bat luzatzen. Urtea bukatu horretik behin betiko erabakia hartu, beti ere sindikatuek egindako proposamenak kontuan izan. Udalbatzaren arreta eskertuz, Berrikalumo 2020ko azaroaren 21. Bueno, gakizuenez, una horma ez eta udaleziko delegazioa edo personal gaizetan. Bera etxin da, ez da horreguzuko aduzku. Eta, bueno, berak konteko esku edo argitzuko duzu zonetuz. Ana, uzten duzu? Bai, zuten jaten, bai, ala ez? Arratsaldeon? Bai. Bueno, lehenengo eta behin nik argitzu nahi dutena da sindikatuek dinoela sententzia guk betetzen ez gabizela. Maiganen jarri nahi dut guk sententzia hartu gendunetik 5 negoziazio mahai batzar egin dugu zela. Azkenengoa otsailaren 23an. Eta negoziazio mahai horretan, 5 honetan gai zerrendan edo beti gai hau mahai gainean jarri egin dela. Azkenengoan, otsailean, geratu ginen proposamen bat martxoak 11ak egingo genduan negoziazio mahai batera eroango genduala proposamen bat. Dana dakigunez, martxoan gertatu zana, ez? Konfinatu egin behar izan ginen, eta, proposamena ezin izan genduen aurkeztu. Bai, argitu be bai, urtarrilean egin genduen negoziazio mailan, urtarrilean 22an, orduan proposamen bat maiganean itzi genduen. Hau da, 21 euro.ko guk proposamena sindikatuei aurkeztu egin eutxe. Elakoak esan euskuen nahikoa ez zela, eta LAPekoen proposamena oraindino itxaroten gagoz, elakoek euren proposamena egin egin. Orduan, nik uste dut sindikatuak ezin dabela esan sententzia bete ez dugunik, sententzia hartu gendunetik, badinotzuet 5 negoziazio mahaietan gai hau landu egin dugu. Horrez gain, datorren asterako negoziazio mahai baten deialdia egin dugu eta gai hau gai zerrendaren barne dago. Gure ustez, betetzea ez da bakarrik europunto edo jartzea. Baizik eta negoziazio mahaiak edo negoziatu egin. Eta ni pentsetan dut, eta gu pentsetan dugu, 5 batzar egin dugu zala, eta gai honeri buruz, zeo zer berba egin dugula. Horrez gain, ademaz, giza errekurtsoen plana lantzen gabiz, eta gai hau edo apurret dana batuta doa. Gure mozio honen aurrean, guk ezezkoa bozkatuko dugu. Zeusen bizia osatiko.
alik eta errezen egiten dugun, bale? Aldeko botoak, esesko botoak, abstentziorik ez da, abstentziorik ez da, ez da horrek. Hurrengoko mozioa izango zen merkatarien elkarteak aurkeztutakoa. Komentatuko zuzuk? Bueno, kasu honetan esan atzo kasu gendule, Gernika-Lumoko merkatari ustalari eta zerbitzu enpresen elkartetik, eskaera bat, gaur egun pandemiaren COVID-19 virusera eta dagoen pandemiaren inguruen eskaera batzuk aurkeztu esan, eta eskaera honen puntuk ikusitzen, pentsa dugu garrantzitsua zela elkartien osoko bilkurara, ze bertan agertzen din maniobri batzuk osoko bilkuran onartzi eskatzen. Hori dela eta atzo azoniko eskari honeri irakurketiri mongozatzen. Gernika merkatario ustalari eta zerbitzu enpresen elkarteak. Solicitud al Ayuntamiento de Gernika-Lumo. Ante la situación crítica del sector de la hostelería de Gernika-Lumo durante el año 2020, provocada por las medidas restrictivas establecidas por los gobiernos estatal y autonómico, la Asociación de Gernika con Mercataria del Carpo solicita tasas municipales de terraza año 2020. Solicitando la eliminación o reducción de la tasa de terrazas año 2020, si bien es cierto que ha habido un aumento de la superficie autorizada, es importante señalar que este aumento se debía a una reducción forzosa del aforo determinada legalmente. También hay que señalar que la apertura de la hostelería no ha sido completa y que es el sector más afectado por los cierres obligados desde las administraciones. Último punto, tasas municipales de terrazas, año 2021. Solicitamos la eliminación de la tasa de terrazas año 2021 según desarrollo de la pandemia y las medidas aplicadas. En lugar en punto mantenimiento de la ampliación de terrazas mientras duren las restricciones del aforo. Ahora en punto otras tasas municipales. Solicitamos la congelación de las tasas e impuestos municipales que afecten a la hostelería, comercio, para el año 2021. Ahora en punto mesa de comercio y turismo. Se pide la presencia de una persona con responsabilidad en el área de hostelería que sea capaz de informar sobre el sector y tenga capacidad ejecutiva para poner en marcha las acciones que se decían en este foro. Hasta el mismo punto. Reunión con el alcalde de Gernika-Lumo. Solicitamos una reunión con el alcalde de Gernika-Lumo para el estudio de futuras líneas de actuación. Eta sinatzen dabe hau merkatario elkarteek eta data jarriaz en Gernika-Lumo a 23 de noviembre de 2020. Valencia. Y que iritzia horretik guztu adekoa dela, herriak eskatzen dagoen bizi sektora ezken itxasorik aldera badokatze. Inigo esan deu, merkatari elkarteak eskatu dauela eskaera bat egin dauela eta zuek garrantzia ikusita ekarri duzuela osoko bilkura honetan. Orduan hau izango litzatik gobernuak hartzen dagoen mozioa bat. Bale, eske, ekin esan gobernuaren mozioa edo ekarrikatzen merkatari. Ipinete, Bueno, yo te digo que es verdad. Lo han hecho yo, bueno, acabo punto de que se lo he hecho. Y desde que. Por el momento de edad, eliminar o devolver la tasa de terrazas 2020. Porque ya tengo que decir que de facto ha pasado un fin de semana y nadie
a tener para un centro. Pero para oficializar, como las tasas que ya están aprobadas en un pleno, no de este año, sino del año pasado, pues para decir que no cobras y oficializar eso hay que pasar. Entonces ese es un motivo, como la voluntad de este equipo de gobierno. Es así como permitió duplicar la superficie. Algunos lo van multiplicado por 2,5, pero bueno, están pudiendo, ¿no? Pues por el tema de distancias y todo eso en las terrazas. Y ya había una normativa vigente y nos sacamos esa normativa para ayudar a la hostelería, para que pudieran hacer eso. De facto, digo, repito, no hemos cobrado nada de terrazas este año y la voluntad de este equipo de gobierno es no cobrarles, pero hay que oficializar el pleno. Entonces, ante la petición de la Asociación de Comercio, Hostelería y Empresas de Servicios, pues hemos creído que es conveniente atraer al último pleno de este año, pues sabemos que en diciembre no hay, salvo que hay algo importante a tratar. Bueno, pues el primer punto es ese, y por eso está aquí este documento, lo ha cogido el equipo de gobierno, por eso. ¿Por qué? Pues porque es el último pleno del año y porque la voluntad de este equipo de gobierno es lo que he dicho. Segundo punto. Dicen que si continúa la pandemia, pues el año que viene continúan igual. En caso de que no hubiera la pandemia y se solucionara, ojalá, el 1 de enero estuviera solucionado y no sería el 1 de junio. Pues en caso de pandemia continúan igual lo que piden. Pues bueno, si este año estamos haciendo eso, pues el año que viene, lógicamente, si seguimos en una situación tan triste, pues habrá que hacer lo mismo. Esperemos que no salga de un poco la vida. Pues el tema este de la vacuna o lo que sea. El tercer punto dice mantener la ampliación de terrazas. Pero hay otro punto que dice que se congelen las tasas de impuestos. El responsable de Hacienda, y es público, en el pleno ordinario del mes de octubre, ya hizo aviso de que, como veis, no hemos traído ninguna modificación, por tanto, se congelan todas las tasas y todos los impuestos. O sea que eso ya está dicho ya el mes pasado. Lo único que había que aprobar, lo que he dicho, que si no se cobra, oficializar eso en un pleno, porque el competente de tasas, no sé si no ya me corrige la secretaria de Hacienda, ¿no? Y luego lo otro, que es estar con el alto de ya han estado más de una vez y saben que pueden estar, pues cuando ellos me soliciten y ponemos la hora, la que nos viene bien, a ellos y a mí, y esto. Y hablamos de lo que Sondoria Rinta, ubera bat, adoskoz, eskari eskatzen justiziakaz, bueno, va, usted tenga muy buen está. Aldeko botoak, hau batez onartzen da. Hurrengokoa jorratzeko izango zen SOS merkataritzak piztutako mozio eskaera edo bere egingo dauen mozio hori. Bai, bueno, barriro lengoa esango, hau ez da EH Bilduren mozioa, barriro be, udal batetik kanpoko batek eskatzen dagoenean, zer eskatzen zenien udal batzari, edo berak aurkeztuko pertsonalki eta horretarako alkatearen baimena behar da, edo bestela talde batek egitea gure bere mozioa eskaera hori eta osoko bilkurari aurkez hori egingo nik uste beti dela egokiagoa aurkezten dagoena bertan egon abizetik, baina ez posible izan, ekirakorriko dute
Gernika-Lumoko udalaren osoko bilkurari aurkeztutako mozioa. COVID-19 krisiaren ondorioz ostalaritza sektoriak izandako zailtasunak direla eta. Gernika-Lumoko ostalaritza Gernika-Herri taldeak indarrean dagoen legedian xedatutakoaren babesean osoko bilkurara aurkeztu du honako mozio hau bertan eztabaidatzen. Arrazoien azaldu. Urterrik txarrenetako bat ostalaritzaren sektoreentzat hiribilduko sektore garrantzitsuenetako bat. Eusko Jaurlaritzak ezarritako taberna eta jatetxeen nahitaezko itxiera berria, azaroaren 7-tik aurrera, eta martxotik maiatzera bitarteko hilabeteak herrialdea erabateko konfinamendu egoeran egon zen tartea kontutan hartuta. Ostalaritza eta jatetxetako txikizkako merkataritzako premazio dirulaguntza deialdi bat behar dugu koronavirusaren bilakeraren ondorio sortutako egoerak arintzeko, COVID-19. Egoera dramatikoa da, ostalaritzaren behatokiak ere horixe islatzen. Sektorearen arabera, fakturazioa 2019 baino 150,5 txikiagoa izan da. Guk urtea galdutzat jo dugu. Berragerraldiei eusteko neurriek ostalaritza sektorearen egoera larriagotu baino ez dute egiten. Gainera, hainbat aste zireki ezinik egon eta gero, negozio asko pistea beste aukerarik ez dute izan. Argi utzita ez ditugula neurri horiek zalantzan jarri nahi, eta onartu egin ditugula eta hala egiten jarraituko dugula, guri ezinegona adierazi behar dugu deklaratutako bi alarma egoeratan negozioak itxi ondoren sortutako egoera ekonomikoa gaitz. Eta edukiera eta ixteko ordutegiekin lortutako murrizketen gaitz. Era berean, eskerrak eman nahi dizkizuegu izandako ondorio horiek arintzeko udalak garatutako ekimenen gai. Terrazak handitzeko aukera edo aurrekontu partida bat nik Gernikan bonu kanpainara bideratzea. Baina egoera gero eta kaskargarriagoa denez, neurri horiek jada ez diranikoa. Eta uste dugu Gernikakoa bezalako udal batek ezin duela atzean geratu ostalariei ematen dien laguntza. Beraz, Bizkaiko beste udal batzuen adibideari jarraituz, Bermio, Muxikas, Sestao, Barakaldo, Abanto, Zalla eta Bilbo, honako neurri hauek proposatzen ditugu. SOS ostalaritzaren proposamena komite meretziak Gernika-Lumon eragindako krisiaren testuinguruan. Bat, premiazko deialdi bat txikizkako merkataritzari, ostalaritzari eta jatetxeei zuzeneko diru laguntzak ematu. Koronavirusaren bilakeraren ondorio sortutako kalteak arintzen. Bi, 2020 eta 2021 karrazen tasa indargabetzea. Udalerriko taberna eta jatetxeei laguntzeko zuzeneko neurri gisa, bere negozioekin eta edukiera eta distantziaren murrizketekin errazago jarraitu ahal izan dezaten, pandemiaren ondorioz oso zaila baita egoera. Hiru, udal tasak eta zergak izoztea, OHZ, ibilgailuak, zaborren tasa. Lau, irekitzen uzten digutenean, alokairu hipoteketarako laguntza ekonomikoen osagarria, diru sarrerak ez ditugulako 100% izango. 5. Laguntza mota guztiei buruzko informazio argia, laguntzaren iturri guztiena, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia edo udala, eta web horretik bertatik eskuratzeko modukoa, bilatzaile formatuan adibidez. Modu horretara, udalerriko herritar eta enpresa guztiek eskuragarri izango dukete informazio hori. 6. Udalak sustatutako eramateko janari plataforma bat. 7. Elkarrizketa gune etengabe bat ireki ostalaritza arloko saltokiekin sektoraren beharrei erantzungo dieten neurriak diseinatzen. Eta bide horretatik, gure udalaren babesa gozurailea izan, gorago dauden administrazioetan entzun gaitzan. Gernika-Lumon, 2008ko azaroaren isa-gizarean ditutzen dut. Bueno, saiatuko zure esateko agian. Bueno, bestean aurrekoan egin dugu moduen, guk gure aldeko botoa emango dugu aurkeztutako honekin guberetan pentsatzen dugu egoera larria dela, eta bai pentsatzen dugu Gernika-Lumoko udalak beste udal batzekin eran dugu eta apur bat gehiago egin aldauela, gabizetaten ez dagoela ezarregin, baina uste dugu apur bat gehiago egin aldauela. Bai merkatari elkartetik eta bai SOS ostalaritzak etorri diren eskaera mozio honek argi erabiltzen da alde batetik, krisi eta larrialdian gauzela, eta bestetik udala ikusten dagoela laguntzeko instituzio modua eta gu horregaz bat datoz. Eta aldeko botoa egongo dugu eta are gehiago. Gure aldetik pasaran osoko bilkuran den genuen 250.000 edo beste buelta hortako inguruko emergentzirako
gordetako diruaren inguruan, partida berezi hori dago, larrialdiari erantzuteko, eta gure ustez, partida horren parte bat, zikeran, erabiliako izateke, hemen eskatzen diren diru laguntzak eta sanipitzeko. Hori da, gure ekarpena, baina finean ingo dugu da, Monsignoren alde. Bueno. Bueno, konteko zerbetzetan duten, azebetzetan duten. Tendak eta tabernak, bizitzen motentzia egin. Adibide bat. Zuazen rogarak egiten, taberna bat eta den da. Taberna historiko, bertako gente, barriotik urte behar derri horreko deke, horretara zan. Erbaitzen, baduzen ganien, eta hori harremanak, personan hartu indutan txilek zara. Eta Santa Rosa zide horre taberna dira, la ganaderi bere, la gente pilo bat zira. Baina, claro, hor tabernan, hori, hamen gure kultura barroen dau, banara, egon almojuagas, vestigas, lagunekaz, eta hori da, harreman soziala egitza. Dakizunez, gaur egun, erosketak, asko, interneten bidez egitean. Horrek, suposatzen dugu, dendak, egoatek egitzago, persian imagen. O sea, digo que las tiendas y los bares dan vida a un pueblo, dan vida a un barrio y dan vida al conjunto del pueblo, no solamente en Guernica, pero de Guernica, me imagino que es. Bueno. Y ponía como ejemplo el tema de la Ratiguita, que hay un bar y una tienda, y ese bar es un centro de relación entre las personas para hablar del tiempo, y la hermana aparte que es bueno, psicológicamente es bueno. Estar tomando un café en Santa Rafa o una cerveza, o un botellín de agua. Y lo mismo en Santa Lucía, pero eso es extensivo a todo el conjunto, la zona de los Tilos, al centro. A mí la verdad es que personalmente me gusta que la gente sabe que yo estoy en los bares, porque me comunico con la gente, hablo y muchas veces encima pues, hablo de cosas, siempre de cosas interesantes, siempre. Pero aparte de eso, que va recogiendo inquietudes y cosas así. Y bueno, y sabéis que, como he dicho, que últimamente, ya en estos años, y progresivamente va aumentando, se hacen muchas compras por internet. ¿Y eso qué significa? Pues que de vez en cuando una tienda en esta zona, otra en aquella, van cerrando, van bajando la persiana. ¿Esto qué hace? Esto marca la posibilidad de deshumanizar la sociedad. Cierran bares, cierran tiendas, pues no hay esa relación, se deshumaniza la sociedad. Yo, personalmente, yo creo que la mayoría, o por decir todos, apoyo el comercio tradicional. Esa persona que vas, te atiende, te orienta, para comprar una camisa, para llevar unos calcetines, o vas a una perfumería, hueles el perfume y luego lo compras, que por internet no puedes hacer eso. Qué importante es el trato personal, muy importante, por lo menos para mí, muy importante. Cada persona bajada en nuestro barrio, en nuestro pueblo, es un avance al distanciamiento social. Comprar y consumir en el comercio local nos humaniza y nos da. Esa moción que ha leído Ramón, horremo signore che lo proposano horrek. Eskatzen deuz, zazpi puntu dekoz, ayuda económica directa, sostenible, emoteko ostalarentzako hablando. No cobrar terrazas, hori du Parlamento, Arañakoan. No hemos cobrado, de facto, nada. Y hemos aprobado, para que quede constancia oficial, pues no sé que alguien nos reclame, y para una decisión en breve, para no cobrar, y que si sigue la enfermedad, el año que viene, ojalá no sea. Congelar tasas. El responsable de Hacienda, Iñaki, ya dijo el pleno pasado, y eso es público, está en el acta,
que dijo que se congelaba no solamente a los bares, a todo el pueblo, a todo el pueblo, a todos. Pero luego, además, en un cuarto punto, yo entiendo así, y alguien si no que me saque de dudas, además, que cuando abran los bares, se les dé una paga mensual, ¿no? O sea, así sencillamente, para hacer frente a los alquileres o a las hipotecas. Bueno, mensual, como quieran decir. Entonces, que luego tendrán que hacer frente cuando abran, que no estarán al 100% y que se les dé dinero después. Bueno, sabéis que ahora con la pandemia hay una palabra que oímos casi a diario, que es cribado. La serritana, se asumitanitza, morir, galbaie, antxabarreta, cribado, selección. Yo pregunto, que no sé cómo la propuesta habéis dicho vosotros, ¿no? A nombre de la PSVA, habéis dicho que estáis de acuerdo, si esto va a ser con cribado o sin cribado, con selección o sin selección. Ya claro, se va a dar o se propone dar dinero también al que tiene varios pisos en alquiler, más una casa en la Costa de Levante o en Canarias. ¿Va a haber cribado o no? O no, a todos igual. Porque al final, cuando tú apruebas, si es que se aprobara un texto, ese texto, dices, no, a todos. Y al que tiene también. Hay gente que tiene, claro, no colectivo de tú. Bueno, vosotros como ya he dicho que sí, pues por vuestro sí, sin fregar. Bueno, yo respeto a las opiniones, por supuesto. Ni que sarri, no? Sarri, izaten dut, korik eneretzi, isimude, kamize duzkure, eta geixori eta dozera batera. Bata sanitarioa, era iruse. Asko hilie, da hitzen. Beste asko ez digeratu do, izu bertu dugu. Ospitzerak eta duzizek izebeteri da. Lehenengo da bizile, dara osasune. Ez da guzti esan dara, bizilik ez bada guzu eta osasunek ez bada guzu. Da bigarrena, esan du zarri, bai, bigarren isua ekonomikoa da. Enpresak, da tailerrak, zaratzen. Egun ero dago, sumazioa bat, edikoetan, edo albizkiek, edo radioan, edo telebiztan, enpresak, zaratzen. Arbakora, gente asko errepien, taberna, eta denda, eta autonomo asko arazoak. Ziniote, taberna duneri lagundu egin biziakien. Claro, eta ertien dausenari eta zuen ban 70 horretan demena, gehienak hauen dekera hipoteka bat edo alkilerua jarri gerra, horre ditzake lagundu dira? Eta jerri autonomoari, arotza, eganikure, fontanekure, eskaiolizte, tasiste, elektriziste, pitxorie, jarnienue, transportiste, egai. Ziren txipier bitxinen da bizan. Da jostu nire bai, eta perekrisi bai. Eta etzietan, garbitxasunek itzen da zuenari, bebai. Eta bebai, benazten guztietan goten da, konzentrazioa, 1.080 eurora, aldeketan ez dien jubileberi bebai. Eta alarguneri bebai. Eta ikasketak amaitzu debe zan gaztile. Eta bierbari dauzen gaurzen. Bebai, jende asko bide laguntza.
Bueno, vais a perdonar que voy a repetir esto, porque hay gente que yo incluso que diciendo que txekoa, que atletikoa. Voy a repetir a un niño que digan, más por su que se te puede usar, para las que es la edad de papá de atletiko. La edad de negodor. Yo he dicho muchas veces que el COVID-19 nos ha cambiado la vida. Y que ha traído no una enfermedad, sino dos. La propia del virus. Ha habido muchos muertos y están muriendo mucha gente. No sé si hay la muerte de Euskadi no. Estoy seguro de lo que hay gente que queda con secuelas. Y los hospitales, y yo creo que es el gran miedo de los activistas no poder asistir a los enfermos, los hospitales. Y las UCIs casi leves. Primero es la vida y es la salud. Si no hay vida y salud, ¿qué? Primero es salud. Y el otro gran problema, la otra gran enfermedad, es la económica. Se crean talleres, se crean empresas. Esas son noticias de todos los días. Que IPP, no sé cuántos en la calle, que AENOVA, no sé cuántos en la calle. Eso influye. El paro sube, los ERTE también, los comercios y los bares también, para estos cerrados. Y muchos autónomos con verdaderos problemas. Entonces la pregunta es, ¿hay que ayudar a los hosteleros? Pues claro que sí, hay que ayudar, claro que sí. Pero también hay que ayudar a la gente que está en ERTE y tiene su salario reducido en un 30%. ¿Por qué se tiene que hacer frente a unos costos fijos? De una hipoteca o de un alquiler o otro tipo de gasto. Luego, también autónomos, muchas profesiones, y antes he enumerado unas juntas, carpinteros, unos muy bien, pero otros con menos trabajo, mecánicos, fontaneros, escaleristas, casistas, electricistas, y ahí vas montando unos cuantos de pintores, transportistas, jardineros, albañiles. Pues sí, porque todos están con menos recursos, todos, muchos de ellos están con muchísimo menos recursos, y con los gastos fijos de sí. Y también las costureras, las peluquerías, las empleadas del hogar, y también los jubilados que se concentran aquí todos los lunes, cobran menos de 1.800 euros, por eso se concentran. Las viudas, y también los jóvenes que han terminado los estudios y están interesados en el trabajo dependiendo de la paga de su mamá. Muchos. Yo no sé si acordáis que he hablado yo en este pleno. Cuando yo llegué a casa del hospital, me llamó el correo, el periódico del correo, quería hacer una entrevista, que habían entrevistado el día anterior a la alcaldesa de Caldo y querían también tener mi opinión. Y me preguntaron por el comercio y la hostelería. Y yo, ¿qué es lo que dije? El problema del comercio y la hostelería no se resuelve con 180.000 o 200.000 euros, con 500 euros para cada negocio. El tema es mucho más complejo y hace falta un plan serio en el cual participen el gobierno, diputaciones. Eso no resuelve, no resuelve. ¿Y sabéis qué pasa? Que después de decir eso, sale y leo en los medios que el ayuntamiento de Sestao, y pongo ese ejemplo porque es público, dieron 500 o 600, no me acuerdo, euros a cada negocio hostelero. Bueno, ¿qué pasó? Que el 22 de mayo, portada, creo que el 22 o el 23 de mayo, portada del periódico del Correo, una foto de una manifestación de la hostelería en la Gran Vía de Bilbao. Y qué casualidad. Sestao da ese dinero y pone, y está por ahí, a ver, la hostelería de Sestao en pie de guerra. ¿Qué había pasado?
es que les habían dado ese dinero con toda la buena voluntad. El ayuntamiento, además, es gestor de servicios, gestor de que no son, tenemos que declarar, con toda la buena voluntad. Pues lo que dejó claro es que regalar 500 euros de todos no resuelve el problema. Nosotros, como sabéis, aprobamos y pusimos 100.000 euros en bonos. De esos 100.000, no sé el reparto, la distribución, fue con la Asociación de Comerciantes, nos fueron 60-40. ¿Eh? 66-34, entonces va perfecto. Bueno, fue 66% para el comercio y 34% para la hostelería. Y para impulsar las compras económicas. Y eso es para todos. Uno que está en casa y no tiene comercio y quiere llevar, compra el bono y va a consumir a ese bar o va a comprar a esa tienda. El hostelero vende, la tienda vende y sale beneficiado el que no tiene tienda o no tiene hostelería. ¿No? ¿Por qué? Porque las ventajas eran del 30% aproximadamente, o un tercio, 33%. Y que ahora tengo que decir también, y agradecer públicamente, hicimos un buen trabajo, Íñigo, junto con la Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios, que son los que han presentado la primera moción que hemos Aquí zerren, argi geratzen gure, mozin ez gara eurienik, nik ez du babestuko, nik bakarrik esan aldot, neure iritzik, baina inoz, ez du babestuko. Eta beste gauza bat, nik ezin zaitut edo zindutzute zalantzak, nik zeure zalantzak, ez du babenak daten podostaz. Guk ez dakigu, horretik agian, garrantzitsua izango litzateke mozio bat aurkezten danean, horrelako zalantzak agintzeko, ia kalbaia egongo da, edo ez da negoko, aurkezten dagoena egon alizetik ez dela, aireari galderak dikiela, eta ezin duzu nigandik, ezin duzu jaso. Baina hori izan da, bai, esango dut bai, galbaia egintzea beharrezkoa da, pentsetan bali baduzu, nik prestan laguntzen eta gu prestan galbaia hori adosten eta prestatzen laguntzen. Dinok ez berezi ez dauenak, ez diru laguntza jasotzeko eta aipatu duzu zen kolektibo, beharrizanadek izen kolektibo guzti horrek lagundu behar dizela, zelanik ezku horreaz bat gatoz eta nik dut ideia batzuk ipini dozuz mai gainien erreserbatu bendun larrialdirako diru hori urtea amaitu baino harina gastatzeko, aitatu dozu zen, izan aldirez erte dauzen pertsonak, negozio zarratu dabezen autonoma, horrek jendiek, larri, dabil pasetan, eta nik uste aukera bat dugula, horrek kontuan dauen diru hori, zure galbaearen ideiagaz bat nator ganera, eta urtea amaitu baino harina, igual bideratzen dugu laguntza horrek. Bai, tabernari entzako, gure ustez bai behar izanarekin, eta bai beste kolektibo entzako. Para que esto pensar no ulertu zuen gizartuan saluten. Esto pensar no ulertu zuen. Zein esan el día 22 o 23 de mayo, portada del periódico del Correo, que el ayuntamiento se está junto a la buena voluntad, seguramente. 500 o 600 euros cada hostelero. ¿Qué pasa? Que no, eso es verdad. Y el 22 de mayo, manifestación en la Gran Vía de Bilbao, que habrá de embarcar. Y digo, ¿no ves que dar dinero de todos o regalar ese dinero? Regalar ese dinero. No resuelve el problema, que el problema tiene más fondo que todo eso. Ese problema lo tiene que resolver el gobierno. Es necesario la Diputación, en relación con el gobierno, y el ayuntamiento hace que correa de reflexión. La única ley que se acuerda de los que acuerdan es avanzar. Suba de su ley de base de régimen local. Se la negocia.
via libre, bat, nik dut, ostalaritza edo ostalaritza, zehonek ekanera SOS, SOS, ostalaritza edo, honek egin, talde bat egin dut, ez da izan diren, respeto guztiegat, baina ez dut talde ofizial bat, besti bai, Gereko merkatari, ostalari eta enpresa zerbituko bezan elkartiek urte askotan da ganera, aurrekontu ikus baduzue, horregi, emotentzako ez, 25.000 euro, gestionoa ditzen. Hortik apart, 25.000 euro. Egun bileterik apart. Da, claro, orden bat da, osoko bilkuratan, orden bat. Zertan ez jamalako, nik gure dut, bebai datorren zein, horrek duzu gota marko da, nik nire barrezu da, nik zera, ez, orden bat da, funtzionetako. Hami, da parlamentuen, egin eta diputazioan, bebai, hamen, plena, garen genitzen dut, orden bat ez badago, katxondero bat, da orden bat da. Bueno, amaitzeko, bueno, para ir terminando, que yo no niego la palabra a nadie. Lo que pasa es que hay un orden de funcionamiento, como se hace en el Parlamento Vasco, se hace en el Parlamento de la Casa de la Diputación Foral y en los ayuntamientos igual. Y hace falta un mínimo de orden, de seriedad, respeto. Yo les respeto a todo ese grupo, que no es una asociación legalizada todavía, que ya se hará, me imagino. Pero les animo a que sean, si es que pues que no, que hace falta un orden y no es por quitarle la palabra, ni mucho menos. Es por eso hemos dicho que vosotros leáis, ya lo has expuesto, ya has dicho que sí vais a votar a favor, pero nosotros me imagino que estáis ya con lo que he dicho, os habréis dado cuenta que vamos a votar en contra. ¿Por qué? Porque eso que decís de ese reparto, esa limosna, digamos, de alguna manera, dar 500 euros, no resuelve nada, ojalá resolviera. Y en otro pleno que planteaste sobre el presupuesto anterior, te dije que si eso resolviera, joder que sí. Claro que sí, haremos un esfuerzo del carajo, del que sea, se pudiera, pero eso no resuelve. La demostración está en las manifestaciones, como ejemplo, y se pueden traer otros. Bueno, y primero lo último, el cierre de la hostelería es una decisión gubernamental del gobierno por salud. Yo no creo que el Lehendakari a tomar esa decisión esté tranquilo, está preocupado, pero primero está defendiendo la vida y la ética que les asesora. Y les asesora han dicho eso. Él no es experto en eso. Y él, claro que está preocupado. Yo he puesto 30 millones de euros que no son suficientes. Pues posiblemente no. Y no pondrán más, si es que pueden. O sea que el cierre de la hostelería es una decisión del gobierno por salud. El ayuntamiento y todos los concejales que nos sentamos aquí tenemos que saber que es un gestor de servicios. El ayuntamiento no tiene competencias en educación, no tiene competencias en sanidad, no tiene competencias en trabajo, en empleo, pero no solamente no tiene competencias, ni capacidad económica tampoco. Y de hecho, dependemos de que funcione la economía, que recauda la Diputación, y Diputación, ya hemos hablado más de una vez aquí, el 56% de esa recaudación lo distribuye entre los ayuntamientos por número de habitantes y escuelas primarias que tienen. Y a Guernica ya nos han quitado ya, sí nos sentimos, porque cada vez que pienso se me hace de dolor de tripas. Pues desde junio para aquí, el 20% de lo que nos correspondía. Y eso era 1.148.000, más los 337.000 que tendrían, de casi medio. Y todavía nos dicen que vamos a tener deuda de casi 8.000 euros. O sea, quiero decir que el ayuntamiento, todos los que nos sentamos aquí tenemos que saber, es un gestor de servicios y que no tiene competencias en eso y no tiene capacidad económica tampoco. Y digo, ni Guernica ni a Hangi, que está ahí al lado, ni nadie. Ahora,
Hablando de Jangui, yo os quiero decir que también a mí me preocupa. Ayer la gran empresa de la zona en automoción, que da prestigio, con más de 1.100 empleados. La mayoría de Guernica y pueblos de la comarca se bajaron el sueldo del 10% y suprimieron 2 pagas, lo que hace por lo menos el 25%. ¿Qué ha pasado con esas personas? Con esos empleados de Madrid. Pues han hecho eso para que tenga futuro su empresa. Es una empresa importantísima. Y esa gente que trabaja ahí, esos hombres y mujeres que trabajan ahí, con un 25% menos, tienen menos poder adquisitivo y son los clientes potenciales de todas las tiendas, todos los bares, todos los servicios de bebida. Eso a mí me preocupa mucho. Y se pueden poner muchos ejemplos. Pero que quede claro y clarísimo que nosotros tenemos que tener claro que un ayuntamiento es gestionar servicios. Se podría denunciar en cuadros. Y que no es competente en ese tipo de cosas. Y que la decisión es la del gobierno, a pesar de por qué por la enfermedad. Sí. El voto nuestro, yo creo que ha quedado claro que va a ser negativo. Pero creo que, bueno, hay gente que no le gustan nuestros argumentos, pero yo creo que nosotros estamos aquí para gestionar bien las cosas y hacer bien las cosas. Ese es el mandato que nos ha dado el pueblo, con seriedad, con serenidad y con temple. Y así lo vamos a hacer. Aldeko botoak? Ezezko botoak? Kontrako botoak gehiago direnez, ez da horrela. Hurrengo promozioa izango zen Bilduko aurkeztutakoa otaren ingurukoa. Bai, irakurri dut, Gernika-Lumoko Bildu aurkeztutako mozioa. Gernika-Lumon notazio zerbitzua ez emanagatik dagokion kuota proportzioa herritarrei itzultzeko proposamena. COVID-19 dela eta sortu den egoeraren ondorioz, Gernika-Lumoko kuota zerbitzua bertan behera geratu zen. Hori horrela izan da ere, herritarrek kuota osoa ordaindu dute, nahiz eta ezin izan duten zerbitzuaz gozatu. Gaur gaurkoz, horratago zerbitzuak martxan egon gabe jarraitzen du eta ez dakigu noiz arte. Hori horrela, ondorengoa onartzen. Gau eta zerbitzu gaitik ordaindu duten herritarrei, zerbitzu gabe egon garen tarteko kuotaren parte proportzionala itzul. Bigarrena, itzulketa modu automatikoan egitea, eta hirugarrena herritarrei erabakien berri eman eta kuotaren parte proportzionala jasotzeko egin beharreko tramiten berri emoten. Horreko posizio simplea da. Kiroldegiko kuotekin egin den moduan, eseratzen dugu. Tengo estan zerbitzu batengatik kobratu gara automatikoki itzul. Bai, paseran hile, azalduko dut, zer irizpide gorosle sistema erabiliko dugun politikotegiko kuotak edo tasak. Kasu honetan, irizpide berdin erabiliko dugu. Hau da, eskatzen da benari, hiru bueltatu eta eskatzen ez da benari, torren urteko kuota marratu. Beraz, mozioen nahi kontra euskatuko du. Euskatera bazaten gara, aldeko botoak. Ezezko botoak. Kontrakoak, aldekoak baino gehiago direnez, ez da horrela. Ya adierazpen instituzionaletara pasatuko ginateke, bale? Lehenengoko ez multateke zaharen ingurukoa, eskatzen nogateko dut.
2008ko azaroaren 13an, Marokoko indar armatuek nahi loratu zuten 1991tik indarrean dagoen Marokoko Marokoko indar armatuek nahi loratu zuten 1991tik indarrean dagoen Marokoko erresumaren eta fronte poliziaren arteko su-eten akordioa. Marokoko erresumak gergerateko legez kanpoko pasabidera indar militarrak bidali zituen. Duela 4 astetik eremu horretan manifestazioak egiten ari ziren Sahara herritarrak erreperditzea. Marokok 2001an ireki zuen pasabide hori, nazioarteko zuzenbidea urratuz. Nazio Batuen Bake Akordioak eta Marokoren eta fronte poliziaren arteko akordio militarrek Marokoko arresi militarrean pasabideak irekitzea debekatzen dute. Indar Marokoaren erasoaldiak eta fronte poliziarioak Saharako populazio zibilaren defentsan emandako erantzun legitimoak arresten zehar hainbat dispar eragin ditu. Saharako Errepublika Arabia Demokratikoko presidenteak adierazpen baten bitartez amaitutzat eman du fronte poliziarioak eta Marokoko erresumak 1991an sinatutako su-eten konpromisoa. Gertakariaren aurrean, Gernika-Lumoko udalak Sahara Euskadi mugimenduarekin eta Euskadiko fronte poliziaren ordezkaritzarekin batera, berresten dugu zalantzarik gabeko elkartasuna diogula Sahara herriaren eta haren legezko ordezkari fronte poliziaren borrokari. Marokoko erresumari egozten diogu 1991an su-etena apurtu izana eta sortu den eta Magrebeko eskualde osora zabal daitekeen ezagonkortasunaren erantzukizuna. Minusori eta nazio batuei eremuan segurtasuna eta Sahararen giza eskubideen zaintza berma dezatela eskatzen diogu. Eta besterik gabe, autodeterminazio erreferendumaren bidez, Mendebaldeko Saharako gatazkaren konponbide bidezkoa eta behin betikoa susta dezatela. Gurutze Gorriaren nazioarteko batzordeari Mendebaldeko Saharan gertatzen den guztiarengatik dituen erantzukizunak bere gainar ditzala eskatzen diogu. Izan ere, lurralde ez autonomoa da. Marokok legez kanpo okupatua, Nazio Batuen erakundearen agindupean eta gatazkan duten bi aldeak Genevako hitzarmenaren sinatzaileak dira. Espainiako gobernuari Mendebaldeko Saharari libre administratzen duen potentzia gisa duen erantzukizuna bere gainar dezala exijitzen diogu. Eta horren arabera joka dezala, autodeterminazio erreferendumaren antolaketan eta Saharako biztanleria zibilaren babesean parte aktiboa izan. Sahara Euskadi mugimenduak fronte poliziaren ordezkaritzarekin batera, Saharako Errepublika Arabia Demokratikoa babesteko deitzen dituen mobilizazioetan parte hartzea gonbidatzen ditugu Euskal Herritarrak. Hau irakurtzen, Saharan gari datu hori pasatzen da. Nik gogoratzen az. Guen eako sinrozik izan ginen, eta bueno, jo ez garatzen az. Barkati izin zan Eduardo Vallejo. Eta sinrozik eakoak izan ginen, Begoña Landa, Kepa Gunzon, Julián Zabala, eta benetan beti Begoña gukin dugu sensibilidade askoa asunto honetan. Eta berak, antiguan, berak gizarte sozialek berak egiten zen gabetzen, antiguan, gure Sahara guizek eta. Eta bizo magien bilen, aeroportuan, horratu eskikitzu baten, ez? Nera gogoratzen dut behatxin edo ez. Eta geneko familizek agute ziren. Posturiko bat ikladu Juzeseko gerente bizitzen, erosiko ziren horretu egin gutien horretu baitu. Eta bertan, gogoratzen duzu, zelako ilusina da, zelako gogoa gazik, zelako kidean, etorzen dira, unbeza, nobedare bat izan zen, eta familizek dute ziren, horretzen. Eta gogoratzen az, egon gila, foruko frontoian izan fraile ikusi duen. Eta askarri bat izan, bertan. Eduardo Zenan, Vallejo, Zaldego, Kepa, Julián,
eta ni respetu bat, bai. Eta ben nasa jarri guzien zer efektiolako, haber bihotzen guzien politzen dut. Zeus ez edo, ze ondori lehon zen jose, da ordurik ona, eta asko pasirien, udaletxen jarraitzen dugu, sortzi umerik ez da dut, yandiken ja, ez dago familia gartzen deberik, baina girue, euren bidaia ordaintzeko. Ertoten dianik, sortzi ume, Bizkaia, eta beste, ara, Gipuzkoan. Beste arredatutara, eta gero ditxutera nahotzezikoa. Horrek nire etorten dire, eta gero, baina jendie baina lehenko mediko egin, usteko zen badeke, eta egiten dizkibete hemen, lehenko ambiagotitzen guen, gero bi, eta bueno, zezen duzkoan. Eta gizue izan montzekon, geregiko zantzide bai, izan, lehendakari izikoana, eta bueno, benetan egoera espesoala, eta guk eureri basotitzatuta bajo. Testen guzila, hori beso. Por eso me parece que emakumeen aurkapindarkeriaren gaineko klase instituzional. Horrek, iratik izan da lehenengo azaldu izan horrek, emakumeen egunedades, zere izan horretan, gente interesan. Lagundanari, bueno, lehenengo eta behin, adierazpen instituzionala irakurri aurretik, dan egun egin da, oso garrantzitsua dela, gogoratzea, berdintasun sail barruan, ematen ditugun zerbitzu guztiak, ezta? Orduan, lehenengo eta behin, garrantzitsua da nik uste dut inbertsio jarritzea, lehenengo aurrekontua berdintasun sailean zenbatekoa dela, ezta? Gutxi gora bera, 90.000 eurotan, 99.900 dira kontuturik. Eta, soilik jakiteko, aurrekontu horrekin, bakarrik ekintzak eta guztiak ezatzen dira barruan, ezik eta bai, nominak berdintasun sailean daukagu teknikari bat eta psikologa bat. Orduan, den eguna izan da, nahi ditugu, esplikatu gutxi gora bera, lezo batzutan, ze zerbitzu ematen diran Gernikarumoko berdintasun sail barruan. Hurrengo zerbitzu guztiak jakin guztiak direla darizela doakoak eta anonimoak. Baliabide hauek, honakoa azkentzen dut emakumei, informazioa, orientazioa, arreta eta batzularitza, arrera eta laguntza. Lehenengo eta behin, berdintasun sail barruan daukaguna da, berdintasun zerbitzua. Berdintasun teknikari batekin. Eta, toki entitate honen berdintasunaren gaineko politiken diseinuei buruz lan egin da barruan, plana aurrera eramateko enpresa konsultoreekin lanean bertan egiten da, plangintza egiteaz, kudeatzeaz eta donazio egiteaz arduratzen da. Ordutegia lekuak kontaktua, ikusotetan dakigula, ondo goten da jakita eta berri esaten. Aztelenetan, mazitzentan eta guaztenetan izaten dago ez eta arratzaldez, eta artekaien dago, 3. soila egin, artekaie sortz.
Gero daukagu berdintasun sail barruan bai psikologia aholkularitza zerbitzua. Psikologia aholkularitza zerbitzu barruan, zer ematen da, edo zer ezin da objektibo. Laguntza psikologikoa eta orientazioa eskaintzen die krisi pertsonaren dauden eta edo genero indarkeriaren biktima diren herriko emakumeei. Tokia dago bukatu plazan. Egun eta barikutan ditzen, goizez, gogorri arte. Eta argi nahi izatea, argi nahi geratzea, zerbitzu hauek doakoak eta anonimoak diren. Gero dauzkagu beste zerbitzu batzuk, sexare sexologia aholkularitza zerbitzua, hau herriko sexologia aholkularitza zerbitzua da, non herritarrek eta konkretuko emakumeek, modu partikularrean ezagutu, onartu eta adieraz daitezen eta besteekin harremanak izateko modu onuragarriak bila dezaten laguntza eskaintzen zaie. Gazte nahiko joaten dira, dudak, zalantzak, zalantzei buruz hitz egitera. Eta izaten da, martitzenetan, arratzalde, 6-etatik 7:00 arketaiekarean igarren zuen. Gure bat esan bai, zerbitzu hori eskaintuz da ematen direla. Horrein COVID-en barruan godere, hilak dara goz zerbitzu hori online remotoki ematen. Eta, berdintasun zailetik, konkretuki espezifikoki, 3 atal hori daude, baina, nire guztatuko argina geratzea, harreman oso estua daukagula mankomunitatearekin, eta baita ere deputazioarekin, orduan bai daude bertan sufritu, tratu txarrak eta eraso sexualen kasutan familian esku hartzeko laguntza psikologikoa ere hor dago, bai, solairu bat ginean, eta beste komplemento bat da, gure psikologoaren zerbitzuari, beste egun batzutan, orduan ikusten zerbitzua guztiz oso kompleto egiten duela. Eta baita daukagu gero bai, berrea aholkularitza, bai, mankomunitatearen arloa da, baina, geratzea oso harreman estua daukagula, erlazio oso ona dela, logikoa denez, logikoa izan behar denez. Eta orduan, identifikatzen dugunean kasuak konkretuki, edo diputaziokoak eran dututen mankomunitateak edo gero, hor ja, bideratzen duen zerbitzu. Orduan, uste dut eguna dela proposa dena gogorazteko biztanleriari eta edozein duda, edozein galdera, hor daude webguneak, berdintasuneko webguneak, sare sozialak bai, eman esplikatzen dena ordutegiak eta garetzean barnua edozein duda badagoen bai, hemen gaudela itziko eta laguntzeko. Eta esan hori, anonimoak eta datuako bideratzen dizu guztiak. Orduan, deklarazio adreso instituzionala irakurtzea jarraituko da. COVID-19 pandemiak gure bizitza eta komunitateak kolokan jarri ditu. Pertsona guztien osasunari, segurtasunari, ongizateari eta komunitate bizitzari erronka handia jarriz. Mundua ulertzeko eta bertan egoteko dugun modua aldatzen ari da. Konfinamenduak, mugimendu guztiak eta harreman mugek agerian utzi dituzte, beren gordintasun osoz indarkeria matxista mota ezberdini aurre egiten ari diren emakumeen egoera oso hauek. Krisi testu inguru guztiak, pandemia honekin gertatzen den bezala, indarkeria matxista ugatzeko, biderkatzeko eta ugaritzeko aspegi bat dira. Indarkeria hori botere harreman desorekatuen eta emakumeen aurkako diskriminazioaren adierazpen bat da, eta pairatzen ari garen krisi sanitario, sozial eta ekonomikoaren ondorioz larriagotu egiten dira. Pandemiak sortutako egoeran, arreta jarri behar dugu beren etxeetan, lanetan eta bizi espazioetan bizirik irauteagatik indarkeriari aurre egiten ari diren emakume eta neskaak. Gizartea aitorpen eta elkartasun osoa merezi dute. Testuinguru horretan, isolamendua, babesgabetasuna eta ikusezintasuna saihesteko baldintza egokiak sortzeko lanean jarraitu behar dugu. Horregaitik, aurten Euskal Herrian, hilako 4 emakumeak gogoratu nahi ditugu, bereziki hor, 2 Euskal Erkidegoan eta beste 2 iparraldean.
Errealitate mingarri horrek gizarte gisa interpelatu egiten gaitu, lanean jarraitzeko eta mobilizatzeko, konpromiso hartzeko horretan gertatzen. Hala ere, horrekin ez da nahikoa, konpromiso politikoa behar dugu, gizarteak erakundei eskatzen baiti emakumeen aurkako indarkeria matxista lehentasun politiko bihur dezatela. Inoiz ez bezala, zerbitzu publikoen eta erakundeen laguntza eta baliabide guztiak izateko emakumeei beren askapen, berreskuratze, ahalduntze eta autonomia prozesuetan laguntzeko garaia da. Ezinbestekoa da, emakumeek duintasunez eta segurtasunez bizitzea merezi duen bizitzarako oinarrizko eskubidea berreskura dezaten. Beharrezko baldintza da gainera, gure herriak eta hiriak bizikidetza seguru, solidario eta berdintzalerako gune gisa indartu daitezen. Herritarrengandik hurbil gaudenez, Euskal Udalok ahotsa jarri nahi diogu gure udalerriek emakumeekiko eta indarkeria matxistaren beste biktima batzuekiko duten elkartasuna. Gure erantzukizuna, gure gain hartzen dugu, erakunde kolektibo feminista eta emakumeen kolektibo aditu eta izateko eragile guztiekin lankidetzan eta koordinatuta. Horregatik guztiagatik, Herritarrengo Udalak konpromiso hau hartzen du. Decía que desde nuestra cercanía a la ciudadanía, los ayuntamientos vascos queremos poner voz a la solidaridad de nuestros municipios con las mujeres y otras víctimas de la violencia machista. Asumimos nuestra responsabilidad en colaboración y coordinación con todas las instituciones, colectivos feministas y de mujeres, expertas y agentes de sociedad. Por todo ello, el Ayuntamiento de Gernika se compromete a los siguientes compromisos. Gracias, Euskara Castellano. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen eskubideak arreta prozesu osoaren erdigunean jartzea. Haien beharrak eta eskaerak entzun eta aintzat hartuta, babeserako, arretarako, erreparziorako eta berriz ez gertatzeko bermerako eskubideak bermatuko duten politika berriak diseinatzeko. Situar los derechos de las mujeres víctimas de violencia machista en el centro de todo el proceso de atención, escuchando y atendiendo sus necesidades y demandas, para diseñar nuevas políticas que garanticen el derecho a la protección, atención, reparación y garantía de no repetición. Behaketa hobetzea, indarkeria egoeretan dauden emakumeen forma eta profil berriak automatiko eta horien aurrean azter jarduteko. Mejorar la vigilancia para poder detectar y actuar con rapidez ante nuevas formas y nuevos perfiles de mujeres en situaciones de violencia. Indarkeria matxistaren edozein formari aurre egiten dioten emakumeentzako arreta eta laguntza zerbitzuak mantentzea, hobetzea eta egokitzea, ikuspegi konpontzaileekin erakunde bakoitzaren eskumenen esparruan. Sostener, mejorar y adaptar los servicios de atención y apoyo a las mujeres que enfrentan violencia machista en todas sus formas con un enfoque reparador en el ámbito de las competencias de cada institución. Emakumeen alduntzeari eta gazteen artean indarkeriaren prebentzioari laguntzeko programak bultzatzea. Etorkizuneko indarkeria egoerak eragozteko funtsezko tresnak diren aldetik. Impulsar los programas de apoyo al empoderamiento de las mujeres y la prevención de la violencia entre la población más joven como instrumentos esenciales para impedir futuras situaciones de violencia. Tokiko bizitzan berdintasun programa zaintzea eta egonkortzea, emakume kolektibo batzuen egoera ahulak areagotzeko desberdintasuna areagotzearen aurka borrokatzeko, preservar y consolidar los programas de igualdad en la vida local, para luchar contra el aumento de las desigualdades que agudizar las situaciones de vulnerabilidad de algunos colectivos de mujeres. COVID-19 krisiak emakumeen pobretzearen eta kalteberatasunean duen eragina aztertzea, laguntza jarduera espezifikoak diseinatu ahal izateko. Debemos analizar el impacto de la crisis del COVID-19 que está teniendo en el empobrecimiento y la vulnerabilidad de las mujeres para poder diseñar actuaciones específicas de apoyo. Genero ikuspegia txertatzea enplegu galerak, diru sarrerak eta krisiaren beste eragin negatibo batzuk balitzeko neurrietan, zeinak eragin handiagoa izan duten emakumeengan, eta oztopo diren indarkeria matxistako egoeratik ateratzeko. Incorporar la perspectiva de género en las medidas dirigidas a paliar las pérdidas de empleo y diversos impactos negativos de la crisis que han afectado más a las mujeres y suponen un obstáculo para que puedan salir de las situaciones de violencia machista. Eta azkenik, erakundeen, udalen, foru aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetza eta koordinazioa eskatzea. Baliabideak bermatzeko eta beharrezko ekimen guztiak abian jartzeko. Beren eskumenen esparruan.
Y por último, apelar a la colaboración y coordinación entre instituciones, ayuntamientos, diputaciones forales y gobierno vasco, a fin de garantizar los recursos y poner en marcha todas las iniciativas necesarias y cumplir sus competencias. Bueno, bat egiten dugu adierazpen honegaz, baina kasu honetan uste dugu dela konpromiso zehatza bat hartzeko aukeri aprobetxe behar dela. Gu proposamen bat egin genuen, beti be eudelen adierazpen hori oso zirudire, baina horregaz lekua zela ondoreztatu zen duen. Adierazpenien esaten da modu eta zondu oso nuen oso beharrezkoa izango da COVID-19 krisisek indarkeri matxista antzilan eragin gabe aztertzie eta erantzuteko ekintza integralak diseinatu eta martxan jartzie. Betiko agiaztozku bat izo, eta honi inoz baina gutxia. Orduan berdintasun politika honek berplanteatzen beharko dire. Udalak bere erakunde eremutik ekozen baliabide tekniko, ekonomiko eta politikoa jarri beharko duz. Azaldu oso momentuz eskaintzen den zerbitzok eta oso informazioen motik. Baina uste dugu COVID-en krisi hau ezin dela ganera atxakiz zen, batez da datorren urteko aurrekontu dire. Oine azaldu duzu dauen aurrekontuet, baina guk proposamenek jaso genuen eta bai bada falta motetzen dagoen horrize, udala konpromiso hartu behar dela, gure ustez, indarkeri matxisteri gogorra itxeko, bierezkoak izango bien partidak handitzeko aurrekontuetan, eta inoraz ez, izozteko ez da murrizteko ez. Gero bai, ezinbesteko inditziako berdintasun teknikari zen egoera egonkortzi eta berdintzako betzi. Eta beste aldetik, ebatzeko legintzalizazio izanetik, urtetardi pasiko alazter, eta berdintasun planek egokizunez, duk horren barri ezkenduko oso martxan diren duen, izan berdintasun planien. Jakinen duen, enpresan kontratazioa izala, eta azan duten moduen, horretik ez dugu horren barri dituki. Badakigu asmoa bazala modu parte hartzaien eitzi, herriko emakume kolektibo eta zarekin biztegaz, oso ondo bitxatu eta gana izin behar dut dugu. Baina esan duten moduen martxotik ez dugu kine horren barri. Berdintasun kontseilu ebe ez da barri hobetu, badakit urri zen zala, onzala asmoa, telematikoki hitzeko, baina azkenen ez aldein. Ulertzen dago pandemi honek egunerokoran agendak sari duten bezala. Baina uste dugu gai batzuk beren bide propio oki behar dela kontestu banatatik saldu. Eta batez behonek kontestu honetan duen gehiago okertu bainien herriko emakume asko nagoeria. Lan asko da bitzeko, eta zamaten moduen, eta horretan aduz gauz, modu parte hartzailea bideo gizien hartarako. Seguruna horretan bat etorko garela, eta horrela etxik amendu barriro, gure prestutasun osoa iraztetzut, indarkeri matxistan pandemia hau errotik gautzeko, eta benetan gogorritzeko horren duen. Eskerrik asko dire, zuen interbentzioa etxik. Horrek bat abain, bai, aplikatu baino espezio duzuna da, gure horren duen eta bat, baina, lehen komentatu dugu moduan dugun kasuan. Azkenean, asunto oso sensibile da, eta azkenean eudelen barruan, daude alderdi guztiak representatuta, eta asunto hain sensible den uste dugu, tanbitu ere usten aben, kriterio bardine erabiltzea dela garrantzitsuena eta hoberena, eta ez bakarrik hori, eta bai, zuek komentatzen zenuten proposazioa, azkenean barruen daude bai azalduta puntu honetan. Horregatik, azkenean, euderiko kriteria horregatik hartu genuen. Planari buruz, bai, planak, faseta oso handi badauka parte hartzailea, ganera hori sare sozialetan jarri izan, urri arte izango zela herritar edonor aldabela parte hartu, mugitu gendun, teknikariak ere bai, sare feministarekin, adagunekin, asoziazioen pare batzukaz bai jarri zen kontatu dago. Me consta, badakit egon direla elkarrizketa batzuk, esango nuke, jokalari garrantzitsuenekin, asuntoetan dargunak, sare feminista, egon dira elkarrizketak pare bat, ezin bide enpresaren bidez, eta bidez. Parte hartzaile hasita hori, nik esan naben, mantendu dara, eta manera hor gaude ganean,
handitzeko. Mugitzen jarraitzen dugu sareetan, nahiz eta aurreko plazoa bukatu. Orduan, eta kontseiluari dagokionez, bai, remotoki egingo da, eta orain, ez da egin murriko kontseilua eta azaleko kontseilua, ez dalako egon planaren burradora orain egingo dugu. Orduan, barririk ez edukitzeko, ez genuen konbokatu. Konbokatuari izango da egamenduan, edo urtarrilean. Komentuko gendu planaren zerri burra dukin da, mugaia kontseilura, erakusteko beraiekin izango. Nahi garen nago. Zer, zer? Arrabota galdera batzik. Lehenengo erregu izango izateke gaurre ikusi duguneaz, dira kanpotik etorri zen mozio hori, eta zukaitatu duzun lehi basizan regimen lokalaren arabera, horrek eskatzen dabe talde batek abestia. Eta aitzeko duzu bai ordena biatala oso kurrikula baten parte hartzeko, eta horreaz justiza oso ditutuko zake ordene egin behar direla. Eta horri begire, planteau gure geunke urrengo hilabeteetan zier ordenetie gauza batzuk udaletxearen funtzionamentuan, badago arautegi mota bat, reglamento municipal reglamento orgánico municipal, eta hor bai zehazten direz, zelan eskatzen diren parte hartzeko, zelan antolatzen diren oso kurrikulatan jendearen edo kolektiboen parte hartzea, eta nik uste dut instrumento horrek babesa ematen dutzo, bai eskatzen dagoenari, berbaiteko baimen eskatzen dagoenari, eta bai udalari baimenak emoteko moduen zetanak tratatzen dira berdin, eta bai eskatzen dagoenak eta baimena ematen dagoenak badakizaren arabera baimenak emon edo ez emon. Orduan gure erregu izango litzateke, udalaren partetik, gobernuaren partetik, alkatearen partetik, batzorde bat edo, foro bat edo leku bat antolatzea, reglamento hori aurrera atara bizetiko horrengo hilabetetan. Udaletxe askotan gehienetan izango duke badago horrelako arautegi bat, eta ikusetan hori lasaitasuna egongo duke. Goi errego moduan egiten dugu hau, eta dagoeko uspare bat hilabete hau martxan ipintzeko, da bestela igual, bestela batera formula bengo dugu, eta zehartago ekarri mozio baten moduan nahiago gau duzu, nahiko argi dago da, ezarri eta reglamento bat antolatzen. Lasaitasunen modu zuen duzuetu lasai. Lasaitasunen modu duzuetu lertu ondo. Esplikatzen dugu? Bale. Ez nik beti pentsatu izan dut. Arautegi batek, lege batek, lasaitasuna ematen dutzula, erabakiak hartzen duzunean, dakizulako arautegi baten arabera egiten zauzinean. Zuke azterketa bat zuzentzen duzunean, baldin badakizu zeren arabera zuzendu behar duzun, errezau zuzentzen duzu, eta lasaiago geratzen zara, zera horretaz, zuzenketa horretaz. Lasaitasun esentu horretan, badeko zu testu bat, nun begiratu ia eskatzen dana egin aldan edo ezin dan egin, errezago hartzen duzu erabakizek, eta lasai zauz erabakizek horren arabera hartzen duzu zelako, ez besterik, eta ni oso lasai nago ezkarrik esan. Ez da reglamento baren. Ez berdin bat, berak proposatzen dagoena da, udalak berak egiten dagoen. Aparte. Gu beste gandik diferentz. Guartzen dugu, digamos, estatu maian dara. Bueno, usko dugu, no? Baina, ser diferentes, ze, claro, adierazpen badato, erabakizia dutenen hartu den, ekarpenak egitzekoz. Bai eskolari, bai beste nire bai. Eta gugizitu los diferentes. Bueno, txarto funciona badeu, tenemos que habrá que cambiar. Pero ser los diferentes, ¿no?
Ya veremos. Pues, no. Bueno, beste erregu bat edo, bai, batez be gogoratzea, eskari batzuk egin dugu zela, azkenengo aste eta hilabetetan eta baino ez dugula erantzunek gogoratu. Kezkatuta gauz, pasilekuko arbolan egoeran gaitik. Egin genuen eskarbizun bat ingurumen sailean, ia informazio badagoen, edo ez badagoen, informazio lortzeko gauzer demotia, zegoen dugu arbol horrek askoz behiratuta dauzela goiko partekoak baino, egetan basariek arte batzuk behatera dugu sartazki horretan argi ikusten da. Eta kezkatuta dauz, eta uste dute zuaitz horrek, bakarrenkean leku berezi bat ekiela, ez diese edozein arbol, pasilekuko zuaitz handi horrek ez da izan bat urte dut nik baino gehiago, fijo. Eta nik uste pena bat izango ditzateke, horrek galtzea, bat jeuzi dago dela gitxi, beste bat ikusi dugu zeratuta dagoela, podauta dagoela moduneko zerien, eta ez dugu, hori ez da normala. Ez dugu horren jolaura barrian gaikitan, intermeable danien ez talako sartzen, edo horrelako zozera eskatu dugu. Honi ez dugu erantzunik eta imaginatzen dute gatza izango dara jakitien, eta espero dugu, inbailen konpontu abizet. Bueno, Iñaki puede ver barren también. Pero ahí, yo soy particular. ¿Se cuenta el pase de Cuba? Cuando estuvo la obra en marcha, con la legislatura contenido. Y yo siempre he estado en su margen. Siempre he estado. Bueno, esto como anecdótico voy a contar. Viene una señora todo preocupada, no voy a decir los nombres, muy educada, me dijo, pues no, ¿qué pasa? No, tranquila, si me han dicho que no lo queda todo. Pues hubo una infografía, ¿te acordáis? Que salió sin árboles, pues la mujer y la señora todo preocupada, tranquila, que se van a mantener. Claro. Tienen unos temas años, sabemos que, porque ya me he informado, ¿no? En su momento. Otro día, dos señoras casaban, y una de las señoras dijo que estaba allí, bueno, y a mí indirectamente, oye, esos árboles no podéis tirar una bronca. Y el promotor de la obra, eso ya he escuchado y en algún otro sitio, ¿no? Le dijo a la señora, hombre, tranquila, mira, yo cuando he hecho una obra en tu chalet, tú tenías delante, en tu jardín, ahí delante, un cerezo precioso. Te dije que sería bueno mantener ese cerezo. Pero tú me dijiste que no, que querías tirar. Pero bueno, pues aquí no se hace eso. Se van a mantener los árboles. Pero ese que se ha tirado, ¿cómo lo sabes? Como sabía que, como sé que ocurren este tipo de cosas en la vida pública, he guardado los troncos ahí. ¿Quieres venir a ver? Estaba podrido. Bueno, gente dedicada a la jardinería. Y este no era, ¿cómo se dice? Arboricultor, ¿no? Pero dijo, aquí hay dos que están como así, no sé cuánta vida van a tener en las filas inferiores, ¿no? Y 5 se pusieron nuevos. Pero los 5 están, bueno, la palabra, muy bien, muy sanos, los 5. Y los 2 que dijo ese señor, pues están ahí, pues muy justitos. No son muy grandes, pues son pues, las filas que van hacia las escaleras, ¿eh? Y luego, pues, lo que ha dicho Salomón, pues hay uno que ha habido que podar y otro que se ha roto. Y es verdad que habían pedido, pero con este ayuntamiento no hay arboricultor, pues se ha pedido pedir un informe
externo, ¿qué tenemos? Pienso, pues nadie se queda entrada, ¿eh? Entonces, Iñaki os puede leer algo del informe, quizás. Bueno, los últimos meses han caído durante episodios de fuertes vientos en Única algunos árboles en la zona urbana, como en San Juan Ibarra, otro en Pacífico, que acabamos de hablar, y también se afecta, por ejemplo. Además, ha habido pegadas un sauce en San Juan Ibarra y un abeto en Juan de Alcalá. Por ello, teniendo en cuenta el importante número de árboles de gran porte y avanzada edad existentes en Llorica 1, hemos encargado un estudio que evalúe el riesgo que presenta este arbolado, con idea de evitar posibles daños personales y materiales y para preservar aquellos que no presenten riesgo de caída a pesar de sus dimensiones y edad. Además, en cuenta que forman parte del patrimonio natural de la región. Bueno, el presupuesto de este estudio que hemos encargado es de 16.153,5 euros. Bueno, eso es una cosa, y otra es el informe de recursos humanos que hemos recibido. Se solicitó un informe con referencia a esos árboles caídos y precisamente el mismo hemos recibido el informe de ese arboricultor que dice lo siguiente. Indagaciones de la rotura de un tilo en Basilecu en julio de 2020 en Guernica. Bueno, el informe consta de 5 páginas y no voy a volver leyendo todo esto, se refiere a las conclusiones. La rotura del ejemplar se produjo el 30 de julio de 2020 durante las primeras horas de la tarde, con una temperatura que rondaba los 40 grados centígrados y una galerna con fuertes vientos, los cuales suelen ser una de las principales causas de caída de los árboles. Al final concluye, con referencia a este árbol del Pacífico, la principal causa de rotura es la gran intensidad de viento que hizo aquel día sobre el ejemplar más expuesto de la arboleda, asociado, además, a una posible degradación de la sección por algún tipo de hongo. Y con respecto al pino, que da nombre a la fuente del pino, dice, abeto muerto repentinamente. Cuando un árbol se seca tan rápido sin poder determinar las causas exactas, a no ser que se hagan analíticas tanto de suelo o hojas para apreciar intoxicaciones, hay que decir que son pruebas nunca o casi nunca concluyentes. La acción de morir tan rápido siempre se asocia al cambio de los árboles, ya que es la capa de mayor actividad fisiológica y la que permite transportar los nutrientes rápidamente. La afectación puede ser debida a una aplicación de productos en su base o un cambio brusco en el entorno. Si la fuente no lleva agua, o se pone en marcha y tiene la pila una fuga, o si por el contrario tenía alguna fuga y se corta completamente y el ejemplar era muy dependiente de esta. Estas consecuencias tan rápidas a nivel cambial también suelen estar producidas por una gran cantidad de hongos, principalmente Armillaria, Seridium, Phytophthora, y puede que estuvieran ahí con anterioridad de forma saprofita. Y por alguna circunstancia cambiaron de la noche a la mañana a parásitas fulminando al ejemplar. Eso es las conclusiones del informe. Hace también referencia en el cuerpo, hace referencia a las obras y dice que no se puede argumentar con criterio que la causa tiene nada que ver con las obras. Que dice, bueno, pues estas son las conclusiones del informe sobre estos árboles y bueno, pues ahora estamos a la espera del estudio sobre el riesgo de los demás, eso que decía que estaban presupuestados en 2016. Eskerrik asko Marcos hori jatik eskatuko nuke bai, kopia bat horrela biologoan azprakita dakizuela, baina horrek ikasako ditu bekapaziko zer diren badatu bat. Eta egin duzun irakurketa, beste zibil bat egin medikuntzaz, modelo autopsia bat egin dagoela pertsona horrek ezin ikusi den zeirik hildan
arbola bat eta segin gindan beste arbola guk eskatzen duguna eta benetan uste interesatia da prebentzio neurri batzuk hartzie, bada onjo batzuk dauzela, hila horretik onjo horrek detektatzie eta alba da tratamentu emozio ikusuto. Honio, posible da, zuekak bai dauzi hartu eta ez dauzite, ikusten da ez dauzela indeka igual salbatu aldi ezian ze nioen bigarren ikasketa horrek udalak enkarnatu dagoena eta ia lortzen dugu konpontzien, berretako arbolari kriston duzia, duzien behin baten, igual horre beste dago podez partitzak. Eskerrik askotako zerbiatu bat. No, hori ikerketa horretako ikarregun. Usteko eta gero, zeusaren berba da, berak esan du, informe horrek, horako horrien, edo herriko Urrengo eregun bat horre aspalditik, harina hau eskatu behar du, Iparralderreko bide horreren inguruko txosten teknikoa. Pasari desde hietarri eskatu dugunetik eta ez dakigu honino, udaletxeko teknikoen arabera, ia irizgarritasuna eta segurtasun arautegiak betetzen da bizan. Bide horrek, eta sostenik ez da, bite guk ez dugu, igual esango dut zuek aurre heludala edo badeko zula, baina guk honino ez dugu, ikusten dugu horrak aurrera doazela, eta ez dakik benetan arautegi guztia betetzen da, guk oztokoak ikusten dugu zort arautegia betetzeko, eta betetzen da, nahi genetajan. Bueno. Igual pleno da horrekan interbatzen duen. Nire iritsi eta jentasko iritsi asko, da, jali daudela geratzen, elegante, funcional. Nik esan nuen zer eitzen gauzen. Dositxikizia baina garantzen. Yo creo que la entrada de Guernica está quedando bien ordenada. Decíamos que el carril bici que estaba puesto en el año 2014, lo que hacíamos es cambiar al otro lado. ¿Por qué? Pues porque confluyen varias calles de entrada y salida, garajes colectivos de viviendas, ha habido accidentes. No sé si os conté, un hombre se llama Fernando, que anda mucho en bicicleta, un señor con cierta edad. Y al lado de Chicarra, veo un coche de León, y me dice, ¿ya ves esto? Pienso yo. Tenía puntos de aquí en la ceja, ya soldado, digamos, ¿no? Pues me mandó hasta ahí, coche de la tía de Montero. Y me dijo, ojo, menos mal, que no le pase a nadie lo que me ha pasado a mí. Pero habíamos visto varios casos de esos, varios accidentes a lo largo de casi 6 años. ¿No? Entonces yo creo que lo que no funciona, o lo que funciona con peligro, pues sí se puede hay que evitar. Y nuestro plan es que Guernica, os he dicho más de una vez, es un plan de seguridad y accesibilidad, que sea accesible y sea seguro. Entonces por eso se ha trasladado al otro lado. Y bueno, pues parece que queda bien, que es lo que esperamos, si no, no hubiéramos empezado a hacer nada. Bien. Además, dije que vamos a dar otro tipo de seguridad. Estamos acostumbrados, a veces, no sé, prisa o no sé, no hay un paso cero, cruzamos por ejemplo, a depositar las basuras, lo que sirve. Y entonces que vamos a concentrar todos en diferentes puntos en el recorrido, pero al lado de un paso para que la gente diga, voy a ir por el paso de Ebra a ese lugar. Otra de las cosas que habéis visto, hemos puesto un semáforo con bicicleta y todo, que está funcionando muy bien, y da seguridad al peatón y da seguridad a la bicicleta, para que no le pase lo que pasó a Fernando, ese latigazo con esos puntos en la ceja.
Pero bueno, la empresa que hizo el plan de movilidad de Guernica, creo que era Ingelan, ¿no? Bueno, pues yo he estado con ellos. He estado con Joaquín. Está con Ingelan. No voy a leer todo, pero lo que les llevamos a ver. Eta dino, irtenbide ona iruditzen zait egindakoa. Ikusi nuenien arabera, autoentzako eta bizikletantzako dezente seguruagoa dela irudi. O sea que el que hizo el plan de movilidad, pues le dijimos, oye, con Joaquín y yo fuimos con ellos, miraron la obra y dijeron, bueno, pues me parece que esto es más seguro para las bicicletas y más seguro para los niños. O sea que vamos por buen camino. Y como sabemos que vamos por buen camino y que rectificar errores si es factible es bueno, pues bueno, ¿por qué? Porque por el riesgo de accidentes y por la falta de seguridad. Y entonces, porque es mucho más seguro y queremos un pueblo, y yo quiero un pueblo, y el equipo de gobierno también, mucho más seguro y accesible al máximo accidente. Y creo que oficina técnica, pues no sé, si como ha habido gente con bajas y no bajas y cosas de este tipo, por estas circunstancias de la pandemia que estamos viviendo, pues se ha despedido seguramente a la sostén. Pero os digo, el Ingelan, no sé si vosotros tenéis conocimiento de Ingelan de eso. O sea que está quedando bien. Vosotros no sé qué problema tenéis ahí, pero si tenéis problema, pues planteáis. Pero esa obra se va a acabar. 50% de ese tramo está hecho. Queda el otro 50% y espero que un mes esté y que todo esté muy bien y que todo esté bien. Y que va a funcionar bien en los expertos de movilidad y los Ondo, gauza bat, mugikortasun plana Leber enpresa egin eban. Hori lehenko, zimaz, Leber izan zanean mugikortasun plana egin ebana Gernika-Lurgon. Bueno, asuntoa da, ez dela, gero ez ezbintak ez da, iritzi, kontuanik zure iritzi eta zure esperientzia respetatzen dutez. Asko respetatzen dute zure iritzi eta zure esperientzia badakizu asko herriko obren inguruan. Guk eskatzen duguna da, txosten tekniko bat, non bermatzen den, obra horren ondorioz sortuko den espalai horretan, bizikletak eta pertsona, legeak agintzen dauen segurtasun eta irisgarritasun irizbideen arabera, mugitu daitezela. Eta hori oso arraza da, txosten bat non esaten dauen. Aditu batek sinatutako txosten bat, udaletxeko teknikari batek sinatutako txosten bat non esaten dauen. Bai, 3 metroko espaloi honetatik, bizikletak eta pertsonak aldi berean pasatu aldez. Eta honek izango direz, berriro dimetzuta lasaitasунegaitik, baldin baduzu legearen araberako berme bat, lasai dugu, nien hau lasai duenegaz. Beste aspekt, baina negaz egin lasai, hor arrisku bat duzela. Eta durako neuke, esperto batek, txosten ofizial bat, igual esan zuen Ingelanek agian, egin alde txosten bat, nun esan duen bai, honek, etetzen dauen, legeak eskatzen dauena. Eta irudide errezka bizton eta berba egiten, dauzelako txostenaren zaitez besterik, txostena datorrenien irakurriko dugu, eta ipintzen dauena, onartuko dugu. Bueno, es lasai egon, es kulturi egon, ez hori ez da honako, tranqui. Uneko, noa, diskusioa gantzat. Nik lehengoan, harinoko plenoan esan abendentzu goratu du. Karril bizi forua dueta eragan. Menos anchura de esto. Comparten caminantes, incluso montan en bicicleta. Lleva años. Nadie se ha quejado. Venimos a ver a mejorar una calle y hay gente que está preocupada.
por mejorar la calidad. Pues bueno, pero el Chostén, yo me imagino que al final tiene que ir a me imagino que sí, si eso te deja más tranquilo. Pero yo sinceramente estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque mejoramos bastante. Bastante no, mucho. Txosten gora, eta azkeneko gauzak gogoratu, hilero moduen azken berrikutuko da urrengo balkua eta euskal personaldeko eskubideko mobilizazio como dira pasilekuko adibidez. Bueno, que se me da punto. Bueno, lehen du, berba, zelan uden, azkarren duzela bonoa, en 1.000 euro, y yo también debo el 34% para la hostelería y el 66% para el comercio. Bueno, no, yo no quiero hacer comparaciones, Daniel creo que ha hecho la misma cantidad, ¿no? Aunque ha entregado 300 euros a algunos, y luego el resto que le quedaba, estos 100.000, y nosotros pues, hemos considerado que los, en vez de así, pues íbamos a más. Los 100.000 de aquella. Bueno, pero vienen las navidades. Y entonces, bueno, hemos estado hablando del equipo de gobierno, los concejales de diferentes áreas del gobierno, y para estas navidades vamos a sacar 20.000 euros más en bonos. Pero, para familias, parejas jóvenes, con niños entre 0 y 10 años. Ya que ahora llega la Navidad, el lechero, los reyes, para que puedan comprar cuadernos, pinturas, lápices, lapiceros, calcetines, chupetes, o rodotis, o lo que fuera. 20.000 euros para esas parejas, esas familias jóvenes, porque la mayoría de gente que tiene, la gran mayoría de gente que tiene niños de esa edad son gente joven, parejas jóvenes, pues para poder comprar en las tiendas de Galicia. Eso para que sea. Los bonos van a ser 2.000 bonos, van a ser bonos de 20 euros que irá a comprar, le interesa a allí y podrá hacer la compra de ellos. Bueno, luego tengo información también de que como el gobierno ha puesto bonos en la ciudad de Guernica en 85, sí, 158.400 euros. Y he oído, no sé si es cierto, no sé, creo que hoy ayer en la televisión, que posiblemente la Diputación Foral de Vizcaya vaya a destinar como 1,5 millones de euros al conjunto de la Real de Vizcaya. Bueno, esa es una. O sea que va a haber bonos de Navidad para familias o parejas jóvenes. Luces de Navidad. Sí vamos a poner luces de Navidad. ¿Por qué? Porque es un año triste el que llevamos, triste. Y las luces a una alegría, a los niños llama la atención, a la gente mayor también, a la gente no tan mayor, de mediana edad también, y gusta. Para decir que esta pandemia ya irá mitigando y que el año que viene, pues, Dios quiera, funcionaremos mucho mejor y que tenemos un poco de alegría. Y bueno, pues hay, deciros que, como novedad, en el Campatorre, en la iglesia del 1, vamos a colocar una estrella. Al pisarla, Campatorre de nuevo, como izan egiteko ikusteko, bazeran, gerrike la biziteko gogoa. Y también vamos a poner jaiotza, la jaiotza en la grita, jaiotzia de Nietzsche, Santa Rosa, o sea, el nacimiento, como costumbre de estos últimos años, además vamos a colocar la ermita Solistus municipal, y aquel árbol que es Dios sabe, aquí el nombre especial, ojalá dure muchísimos años, y como siempre vamos a poner con flores de biocoluces.
Bueno, pues iba a haber luces de Navidad, porque hay que ilusionar a la gente, comercio de hostelería. Y luego, pues, hemos hablado más de una vez, ya se ha terminado la obra del Ego Zelaya, el campo de fútbol de Urbieta. La pena es que todavía no se puede pisar, porque pues sabéis cómo está el tema del deporte escolar y el deporte de semiprofesionales para los que todavía está ahí. Ojalá pronto ya los jóvenes puedan utilizar las instalaciones porque ha quedado muy bien. Y ya veréis, si pasáis por allá algún día, ha quedado un campo de lujo. Pues a ver si en enero, no sé cuándo darán esa posibilidad, si es en diciembre mejor, de poder hacer deporte, no a profesionales y semiprofesionales, sino a los aficionados. Bueno, la beste barik, jora, ondibi, eta plenorik izabeko, eso mucho va a ser, este siguiente dinero. Bueno, es que felicitar las Navidades a todos y que lo paséis lo mejor posible, porque hay limitaciones que nos podremos reunir como otros años, más de 6 en familia. Pero bueno, pues este año pues pasamos por ahí. Pero, pues ante todo, pues decir, ¿qué voy a decir? Que las cosas hay que acabar con ellas y con optimismo y con alegría. Bien.